Be tutual luak maonero waila kwe TV an la didi ben tunya yom tutual ni ki wan tia ni kiriga beti chawa ne do nyiga mana nok pepore kwa kikir ma chingjui no which chawa dek ki kome meo tia no chawa me Uganda ene na wabino bori tini uyote angwen wakinushulu chawa me Uganda mandong angeo ni ukela yela ikit schedules padana mukene mapat donc an lotua amir ke lulok eni kiner matini kono bene la penya madir tutwal tika bino yung botu donc mafupia wachiar ka shor kom lok eni lotua ye wekong panen commercial break kadong wadonyo ikom lok ikome Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Be twal lotua angeo ni won juju mautika kenyu utie chido we ange utie nini utie mape utie marach ngo marach kache nen pero nyogor tika mo an machala did ben amerike lulok kiner matini kuno la peny mamega tie bino botwa ati pian waneno man gin mauti me vot peny mapat i ngo macholi ka kany madano beri chale wachi chwingi yom tutwal piani General Charles Utamawan lok me retirement mamege ukatio kama leng ni ne chalo retirement en binone dong pitian lok ango momio dano kwer meridong kwe madani en koni wan wabidonyo chwa neno lok mano bene wunu tika kate kere dong kirika bete an pa ngeo gin Muhammadi eta tikila biek bene pian biek peraj ba chamo kene ki wai wang la jwa acholi yele ki char lok enini dong lok karmu karangich kadong ana bi chao kele la biek ma mega kian lok ma mio dano uberu ki kwe ki yom chwin yani general dong kumbiri ni tiga no retirement ma achel general otema tige banya pa acholi matit adeda ma put pia ya cholo be pange kiro be cholo kere be pange kakama enti yeni rama cholo ne put pe kombedi ni donc ma put pia wachier mabo armero nge man become general ikit manye winya kere iromo tamne dano madong kiraraj irwamo keken maka neno wangurwate gwakbe rom pielu duri chigoy inno eto general as a personality is a very nice person kani ubok lok boka kere enini bok lok mape anka oy office tutwale chalo kama no entie bok lok to parbe warwame now nying general obe bale pitian lok maduong eni dong pa be dakye ga chel eto en ber machalo en general uno kara yongela chen ikar mano ero pino nyuru tamati baracholi ni en ebichung ikar ma general chako gonyo doge
chao no kar me lok kidano chao no lok kar me lok ke chuli to ke waje la wa chelo wa ni o tema le en ma kilanyi nyeni kar bedak pedano marato man gin mutu ringe wi acholo yo yor o tema kar dano bara nye bara ma wel lok perang ma to dano weng ka bot pin ma pat o tema dano bara nye bara chi yongela chen dano chako mar general ma tugi onye kom general chwako binu rom mala mal ma ono kit ma general tiga tikere kilwa ono da chulo neno chale wachi la pa chuli ono do binu in form of general ka wajo mela la na tiga wacho in terms of service delivery kedwana chuli makoni dong bi winye olo bien wangeo ni dano machalo general otema is in the system pakamente manyori ka nen general dong eno gware o cher kid metela tien lokeni dong lok pa general ka wajo kat dong chalo dwana chuli ki kome mano no neno mada chuli tikere gen ma chuli no do kero ikom general mai kina kenyo general tuch jar dano maraj mada jar mapenduzi dano maraj mada dano ma po bi konyo ngaro mo kit kwa ngo ma dano gaklo chan okelo logi lok e gni tuchu dano be no nena da o yar kama lengor ma dit itela ma honorable jara penduzo be tikere o yaro kama leng ta dano no dong be go ako wange dong o chalo tema unu neno kirwa honorable Gilbert Ulanya kirwa mego bete holo chan kirwa nga wa opposition ngat mo ke ken wachini wange dong kara chirai kichwal general Charles Otema Wany do cheri aya woro gin mo miyo dong luak actually okero gen gitutwali kom general because general unoti down money maka wa jal dire amiro greda guri eni ki gero ni chaka ki isen gana forgot wa pamena na inin to neno ni gine eni beno time kaka makoro tie ni mo peke general winye kidul ki winye gamu mo kiri mogo madong tie chalo i 4th division ki pero i greda ki gero guri gine en wajo merno chitimeo kita yang lobano wachinga let there be gin money enoni chi inoni no got ti kamaleng pi ti kamaleng let there be gin money chino gaweng ti kamaleng enoni kitela mauno general tika bino iye ma ene gin mada chuli no mero kumbidi eneni dong ngo ma chero chitime madong weko tin general dong kibanya pa chuli ene ni tuan gen tuan chwak tuan ma magiker kom general eni weng uberme munondo uberme nyong uberme peke piene yongela chen ngo ma wan waneno general dong pe omedo ki chung uchawo winje ngur
Chu da kom la da. Yen look ma mi en po chu ne e dong man banya ma anate wa ne ni banya pa chuli general otema tieki banya pa chuli. Peu ka ti metiep to tien look gin mugeo en chu bara chuli. Man, in a way, it's a betrayal. Kauno ni General Pechung nyogwa kijuk chuneo. Chidong yongela chen General bin tiet bodluak. Ni lutua ano na binu unonero na tika man. Ano bi binu alo kidu unotien loke en. Chi man en madong tin kubira an pa bechung ni ana mira wununge tien loke. En loke gi en. Actually lukija. Actually lukija. Eno mi utino ne balero nyar gini pikija pa actually make actually lukija. Kiwala yum chun ki ger ki nyai. Actually uno ubiye winyulok pa general ginyang kakitimu kija ki general. Man gin mano actually bitimu. Eni pedak mira ni abeka eni da tiwa waju gin ma anangeo ni time. Piene dano ka ini logo iwero nyang. Communication is key in everything. Kone beru art, kone beru la nyuru, kone tiutij mene. Ka communication page gimone kenta. Communication beru peke keyboard general. Man ene kama keyo tima tek iye yongela chen dong madano dong. Kikor kwe. Kikoro. Dano koro. Kwe la dito niyan mo loko. La dito niyan mo loko. Ero ka kama ne chalo o yeno dong peloke. Aya. Gin matie dong. Mauti me. Ikar madano futie ka kuoro winyu tien loka ngo miu general pedong la chung. Gianga mauti me. General loko tuki tuj ni. Dano mayang ena iwai ni chatan mada. Machalo honorable Jarma Penduzi. Kubiri dong be yechu kikome. Danda ke nong time ni. Piene no dano manu ditway rompa general. Mecha doki ko loke. Mecha ngolu loke. Wachu yani gin mayang logo ni. Ende logo min kar keken. Kar no pe logo da. John. Kirka bete pe wajo. Manu winyekit ma ana wajo kere ini. Ento de fact ne kombire ente wajo ngot ma yawno dong pere weweng ono dong la chara chuli kono la tim ngo ma chara jar honorable jar ma pendus ma enno wajo ni kombire dong me cha tu jong me waj ena dong be ma da o ya eno pan ya so banya pa chuli eno mio tien lo ka chiel madano wai dong be ka tim retirement nyuaro mamada ngan manong wajo gin ma iye mero now amer wununge general which huna nen character pa general personality ma meke is a very social person very social
Malogo bene ata freely be pera otam ni general mo da ga ye any tiu tiu lokere ira otam ni wego amira mi ula bole inir mo ma wan wagore ikachoke mo me yup mo no yupi any tie mer kwa ko ma cholo weng chidana enni ubino kawajo ni en mir ni yupe eno ma wan wati yeni o miro kiti kere me ilu pate me NRM kidong ke o kony en lok me chu ma mege machala en general kidong o kony bene ko chu pala dit lobo general tugi joko ngat enonio ni lingo ki lok ni bene pon wo ka ni mo ti ka lok pa chuli po cha rwako lok ma pat ye la bolle mu kene ikar ma ki ka yero dano me chu ya chuli province kiwani pian ingu lok ma mobilization kiran ka tata no religious cultural kono business political so no kino dano ma pat ki kabir ma pat ikar ma kitiga battling kinying political representative general era yo bolo nying Ulanya Gilbert matie in the opposition mo waini Ulanya Gilbert is a very active politician ka dog lok me Odilo me Acholi province is very active and very supportive pada kingi ka mama pat kimi gini ko lanya now ka no lok me party kono ngage no tili politic no active ene loko dilo enoni ono ko gwak eno neno ngarmo ki NRM mono enoni kit pa general da mir wunu nge mabe ni gin ma miyo chamo kene kit general bedong balle tie gin na chel general tie system ma ena wun yang pudo winya order from above irom kama general otemati ye en bene no twer kimalo kimio order kimalo ka order kimalo chidong ka in purity system machalo in la mon dong beru yes sir keken pebene nye pebe gwenyu lok pebe wae la dit an no dak tamate kaman gin mo keken mado kati ma kimalo is an order and only becomes automatically an order chi kirika neno dong char mo kene gwak tuch kiyung but general tamni at the back of our mind mir kong wange ni en bena kidore mano pange ba ana bega pian wane no jimmy time madlik ilok me politik kidor gamente onyocha gwak bena en tika gwak kwone en pange yu chi dano chalo general gele enini kirika wabide kunining pitian lok mo ke ken mawate kere peo mire ulora ni kung ingam peo mire utime chika dong inen en tika cerka katimuga mugo mono dong parwate tutwal kitam pakaka chala chuli umir be wange ni kama enati yeni payot tutwal wek en bene mok tam mameke pier kene an
ikar ma winyo report me retirement pa general pa winyo kichwiny me kwe pa winyo kichwiny me kwe ba yani manong be mada pien me chiel no ka tika neno ki yung botwa mon lutiana choli magiti mon gitigiana di pien chika kam ken made ineno be pa gimoni manak loyo money o gitigiana di ikum tie gili enuni giromo bedo shil pa choli nining atemo neno pat enuni kibeda haneno no bere onyone gwa kache nen dong ono retirement madong en wiye tituolo mano dong kenyo keto kitich maono en tigati iye gwa nyo dong miyo kare bore me logati kamaleng me gonyo doge bot kara aneno gine egonyo ducho chi kirka beti ibut piny mapapat ma ana bedo ka chero bena oki iye kweo kero ukero dano dong be wek do bien ka pu bot wakany dong be wek do bet la kien gang la wotwa edo wa wachu kiro retired general kimiyo bore security so ti look no food monyo be beru bene tikere food no privilege mo kene nyo yuega moko mateten mano en no ki i doctor no futie ka to be wa mutaka me mon be no fun ngwacho kede wa mon be no fut gwa ko gange wa mon be no fut gwa en ka kama en cherki angeri ko ni won ngat jom nge mabe no rom tiet mabe ki ka kenyo donc amira wechu gien matie ene general onodong kare kere bore twal mechulo banya pacholi banya le enoni ena ye wero achulo kwe be banya ma waje mena machel kidong lok me lebe chuli manda karo nyana mera ti kere mano tiro wa wachi lebe chuli mano tiro ni en lok ma inde ke lok ni dake gonya ti lebe chuli mani ti describing mabe lok ma ini lok mabe dake gonya so banya pa chuli ti lok me gen morwen gen ma kikero chi general peo o chulo aya banya me lokadama general peo kati kere betrayal madit ma ada ana mera mok loke ini ni team ma berka wat ki general Charles Otema Wany team enini gukok ikar magen guno report ni general Peu Bichung jwani gukok dano uber marach mano jokene tie manyacha no kibigeo gi wai odiat piloke enini chi jimne do time en kiro time kere enini kwerong tie in miti nenwa utawne pitien lo ngo ma mi kwe pa dano tika chera nyim ma pat ki ma di beno wajuni
ineno mamigu nyo ingej mamigu kien lo ngo momiyo dano tika kwero retirement pa General Charles Otema Wany man la penba biro botu wipu will subscribing channel mamegwa mela kwe TV kidong kama papat ma ini tika neno wakiye lukwa kidong gimoni tika nyiki choy ni join ite video mamegi ini ramadan la member mela kwe TV kidong be mapat ki enoni watie ki support line mamegwa ma in bene ini ramo ketu kino mo ye ka kenya matitidi mano konyo wan ikiet me mete ki dor tok tij mamegwa chencha wan waberu kakany ma walogo lokom balalo ma wawajo ni what wabiber ka cher ka ngiyo pian la dit lobo do logo dano tiga ko wan wamier wamete kong kinyang lok mukene matika what ikin piny kin mano oda pala dit lobo tika what kere wan ko potiu yet la dit lobo eto watiu pia chweli piani no gien mano dong la dit lobo wajo malupe makonya chweli miya no wan wati kere kinini dong pedong ni kitimo mere position data piani gwa nyo pe mar gamete nyo gwa pe mar pien dong gien mo ke ken ma dong ke waje dong ini kwero pe ke timo kameno gini eni wero cha ken don lo beru pe do atawne pe tek total one ma chala chuli ma kubiri the dit lo do no lo ma kon me taking that initiative me nera ni joni ki chorgi pien kane wa ku mon mon bino gik ite LC ipenyo LC mone ki wai kaka ini loktini ning ci LC e dong terro ka ini lok ning LCA tero man en kita mon tiga wot kere peni mon mo tiga char lum koni gi cher ko we duol ko gi cher ko gi timo ngo eni lo ngona ma iyo tuch mutap pakonya bene peke pengat mo bol ngat mo ka mo mon tiga chero ite LC achel gi no won kom ka gi penyo lok ma tiga time area kenyu kadong won kom madong balelo chu mugare doge chidong wore nyam wo kan lok mo pe kan lok mo pe no dong nyama mogo be mar pi wie chimon dako no gino mo pere man ene ye jem matega time wa mer mete en ki wot wale enoni chenkia watute wano chiene maromo chiling ali 100 ki pier bich ma won ayo jogo ki kakany dong wa mete chiene enoni wono met kore we kwa mete ki wot menero ni waluku ko lok wale ino kar ki kare wa yabu wan communities ma megwa we kien go bed empowered go bed kikero mechung pigi kengi dak ben gu ngeni dano kono yiti Ulaya kono yiti Kampala kono yiti Marara kono yiti kit gum la mo ko ti kwene no itiga chung ki ngat mano balero kero chan ikome kit me char magen gitiga tikere ki die mameki so mane ini watiga timne pia pikara watiga timne pia choli dong in ka itika kero chene ni iti akonyo ki kakani peitika mi chiana ki di ben we kono chiata mar ki soda ko chiata chamo ki rio kono chiata chamo ki mura kono wil more at peka meno mane ini kony ma ini tika mi ne bot kaka ma migi dong ana po twal atam ne bena ket announcement eni ye dong ana mir cherka kwana comments padana magitika choy ne kika kany ento bir chale wachi lo choy pepe wono tikwe dando neno piende ni ben ka chalo chamo kene dong bot waka kany be no cha nywal chi me eni no party surprise twal ko ni yini kwanyo gena chimi wai cho na tap madam dak ywayo chino bene no kero tele no pada mera bit domestic source of domestic violence yo kuko en me ate wena cha kere chim right mama peto to cha ke no don ki wai ki lo wang chimo ki lo wang ki mai ke na dong derti ye yo ke maru nature yo ke ambicher ka chol pin pien lo ke chol pin ki mar ma peto to ki nek ma cho ki temini mar en ngala anero jara tika waini happy carnival event afo to 12 itini jara in mana pe in ko no in jara ma penduzi in ke we kan anyang ma pe pian jara ini
John we are poor local charjal. John no tek mo yema petoto. In pe mana be in be nacha nyu jara. Don't you jara pe ye honorable ke weka one. For for it trial. So mon comment ma furu pino achiele ken chala tong tepo. Ma enoni bal mo bene peye. Dong ana lo ka ana mira winyo ki botu. Ka dong pebe ki botu chiti en lo ke no mira andong a webe ki waba ka ki life edini wek dong wachero kaneno. Pian loke de chala tiga lok ero dan ti lok anywalong ma pedong be no kupiri. Yes. Where win ki botu kiri en mati wang square na Kenya ko where what ngi wang chima ben ka ki montagne. Ko where what ngi wang chima ka ki montagne. Pian watiga mir mete ki wot ba. Tiga mir mete ki wot ba. Amir tim conclusion ma mega na mete comments ma miku ko bin dana tiyo ba. Ndo la gon na mon ya mi we gene ko lo weche weja dong ba ne chala dano tiyo dong ka Kenya ba dong pa baro ka wagiko loke eni ni kitma ana bero ka nenno jemi time kere lobo man kitma abero ka kwan book ma papat articles kirwa film and movie in and ben in kata neno movie aneno beba era moge duer dek aneno kichiel nyokirio no more film no be ko mier ki bara kong ni gin money ti ye ma meta ne mier ana win chacher chekene ma meta ne mier ana nen chacher neno don gin na ka ana tiga neno movie aneno enini dano rom ko ni ning ka chiel kiromo co existing ni ning makiri ka poka money ti kinu no put ukwa le bon ayela mom right. We are poor young, the late Right Honorable Jacob Palanya, making a statement morning, this world, Uganda is big enough for everyone. Don't ano ni pepore ningat mo pianino apora tiki tama megi chatano tikere metama ni kwan ko pala wore. Ana bi bion ka lok a boss make ko pa boss make pete kama yacht. Kada winyo ngat maloko lokom to pebe chi ana be dugu loka boss make ana be loko era boss make pete kama beba amere wonu ngeba so no mer kichung kere be matek pien ti jo kene ngama chule ka kany mabugi pe chule bugi pe chule ka put no do put mararaj mo ma petuto sia tamne olek pe boss make matek to twal olek bore olek pera wek pedo bed mabege ken ero bed makwo don ka ana logo eni ni dano miro coexisting ati tem waje kaman
Wa mi ukara. Wa di yu chwinywa. Wa kong wa nenu kit ma general tema be kwa kere inge retirement. Mana ini lega na ba. Pien ko ni modo tugi neno. Komu tema madane. Mano dak pat ki moni mano tim monyi. Angi wa retirement bene. Chao ke no gere ti chik mo ma diu dano. Eta winyo we ilwer general ilwer mala mon ma kimi yere forceful retirement winyo gere bena war tame o kama leng ma chwako dano ma chalo bobi wine shiro bere don kadon in de ti retirement ten loga no don iti tuolo gwaki ma wachu temi gwaka kama leng chi anatamni ma food pia gwako nyo wa ngoro kopo twal wa mi wunu kare bodano machalo general Charles Tema Wany niero mo angini kadon ka ne rwate bitieto wunu jo kwano Bible even the story of the prodigal son mala tieno dugu bara bane chuwai Tima kija una rueny no kristayo ko story duanta chukoni gwak duk bara chuli machalo wanne chida winyo a different thing donc mantama Power neno general Charles Chatan angeo je mutime primaries uberu duong je mutime primaries uberu duong mapola ke waja wang ni influence mameke era influence be mugo no ke wai tim chi yes sir tim yes sir neno mano bala nying tuan na be chao ke no be man penny piane gwako nyo I have some personal attachment ki general parate neno mere chalo dano ataka nene mere just chalo dana mumir ko kila ware ko gere en lok gena do o balo ga duchu en lok me NRM primaries magini ini obikere lok me webe ki wabaka ki NRM gene candidates onyolu chung me NRM polo liweng ikomal me Uganda ka ini makin ne kiri wa gwok ka chung kila NRM ko kara terme ki go kote momu winga waya mape uchiele merkio matio i ballot box down gwer gwoko chwin me banya ma down tikere ma okay so ane down tika mete ki chocha kai Jimmy Opio Ogaba tiga wachini webeki wabaka wekanda gama okay Evelyn Lagum tiga wani good evening brother good evening ana foi twal initini ninko untiro chako choj late kaman no beru kwe
Anyway, no mo. Ingo je mo kembe tumo che dak dan dak dugo be. For do. All right. Ojan, David, Tigawaini, good evening, the Ben. Let's compare General Ali Moses and General Lutema. See what General Ali Moses Ali has done for his people and what General Lutema has done for his people. Wow. Uno neno State my General Moses Ali T.E. Mari kumbiti kirika tieno to gibi kubu gibi twetal gubi rio weko chier olu to mere merki gina tika timene. Kirika iro to madong pe winyo lok mari puro be weko bet kuno. Tien lok tie ilok ma ini choe ni David. He has done so much in terms of development, in terms of opportunities, in terms of security, in terms of wakongom, and so on and so on. Omiyo dano gineno ni kiri dong bero chalo gongwe, kiri dong bero chalo gin mo machala ki dano ki duak I parliament. Ke lokati utimo je mapejo maduong. Dak gin momiyo West Nile peki tampering kede tata. Peki tuku kede pi General Moses Ali. Now la pendo nong dugu wer dugu yung kakai. Borro ko watimo nga. Wajuko belelo po danya. Achule di maguno teach. Malupe ko opportunity mawan miyo ki kakai. Chiga kenyu no kakamano. Anang'eyo mere gere. Ang'eyo mere dano moko ma general okonyo gi ikirma ikara mon gi ng'ang'a gini. Dano moko ma ki mere warwam gi. Dano moko ma guchiere scholarship. Dano moko ma homeless people. Like, ukonyo gere. Tie. And of course, pepore. Kipa General Moses Ali. Pepore. So manyor ni ono put gin ma mer ki timu no tima duong. Weka chwele ubet kakama. David, la penye enoni, ini la kolo ba. Ini la kolo. Look ini umir ki nyamo the entire show en kene. Piano tiga triggering look mama topic mama ba is a very good topic you've brought here. So mir kong en kong wanan kong. En kong dong pa wakwanya be kiri en general tema ke ken gen ke Moses Ali. Kong dong wanan kong mo kene ni bene. Ba kong kinen ngo magitimo. No beda ka kwera no ama kwera mere kong. Chua kate kere. Oh, Evelyn Lagumtiga wani very sad boss make is my nephew from Bobo. Yeah. Ke Bobo an. Ani ndo la Bobo ni no why. Now, mape makonyo very mape. Aya. Watieki
Anywa Chris, matiga wani Otema is a wish man. Wow. Wish man. Wish. Okay. How do we break this? At metro. Okay, kani show mo ko take mer no be. Wish any take a mer niya. Evident la gum chika wani church. Pera niyang church ni. Guak dan chata repenting. Guak dan chata repenting. Padang America niyang nang lechen. Dong Ramo winya kibore. Jimmy Ogaba chika wani apoyo wood pa da. Wow. Apoyo nying mimena. Apoyo nying mimena. It's a beautiful name. Wow. Apoyo di twal. Nyinge winyo miat twal. Winyo miat matek. Okay. Now, in gwak ngat mo maitika kenyo, iramu tamani, nane awai ni gwak ramu tamani pi because of my personal attachment. Ki General Charles Tema wa nyogwak pi nying wa marom, nyo nying tuwa nage nga gini. Ermio antiga loki kome mabe. Pien joke and I know some of you were expecting nido mir anda bienda wachi general dung tana ma maraj mada chatan. Dana tiki kid gar mamege. Mangino je matimo mamero mawero wunjo ken beno luo ni chatan benotie. Eno ni an para mkwere piane pud no ngech mo madima tikere pe. Now, kadong jo kene kono chako tamo kamen ko wa mandong chodong tiga boyo tiga humu lokom la wore kolo ampa humu lokom ngarmo nena timu ke loko kenda ajala nena pien chalo buara mo kuma wunu winyo mon monyo ber ka wani gen ke buor gini teke gen girie ko bos mi kitap chiki biriemo ki barracks ki biriemo mon monyo wani eno ber general Charles Tema wany ena yo binu chuku kerdan paret mage chiru ki mabe ti gym can I think there's some benefits makauno gen gu gene ki bingola some of them even had the recording magu wai gi mi ana wai dang per petek do wer be pada mer neno ma ini no so an pa gen ko ngarmo pa gen ko ngarmo ka gina right no right ka gina ande ben deg be which ni right adegi en mi wana yang ne chero we la bit dog tek about job lele yang nge o ge wa chen ge to kan beta da all right Brian to go any let them rest down okay yela pede Komagum Phillips to go any the Ben long time brother Komagum Phillips from Peje Lukung uh Gwagayue Kora Madano tie kwede ikom Otema Awan actually
Okay, nano tama gibiwe. Dong dong ko dong by the way, kako do bigiko. Then the retirement be otima be. You know. Ka dong ko cha we kon en ko be no mir ko do yue kon do be otemberu la bon ko i come. Ata ni mano gina be ritwen. Lagumdo kele loke mabe chuaini from church cause you ask where the we came late. Oh, okay. Now I understand. You gina kai cho where chelong tieto pok temo connecting kika kama na neno lok money ye chanong te kada. So ka wono tu kika niche bene be. Ka tu kika niche be. Umi anda tam mugo madong uye dong ana berga lok kom kola weche gi nga gini dong. Ono dong pa nge abera pia kana sika o ai kaniche. That is okay. That is good. It's acceptable. Nga komo aki ata jwa ka kenyo ko il chienga nen ko. Just by show of hands. Yeah, jwa ka bere dano ya. So dano be chiero bere mpore. Pien dano yinyu yo kongi kama papat. An pa judging a jwa ka moike. You know me, inera a chiero ka moike and arta jwa ka na beru, arta lubana tie, ana beru ikin dana tai, community moge can I fit. Pa chiero ka judging that mo again. All right, lago mwana po dugu ki kanicha. Kadong Charles Ochan Sabit. Okay. Chiga waini, good evening. On my opinion, let Otema go and rest. Ongora ko yo lutua at football oh be wa gang. Ongora ko yo so kada winyo bache kero yudong, that is it. Like ongora ko yo so a parking mere iteng ka tika kelo botula kange, you know. So tika wani let's Otema go and rest. New politics will come on like boss make because general is blocking other good leaders to come on. Okay. All right. No don't work no don't transition. No dong. Karang Romo, Carpadan Caro, Car Romo, Carpadan Caro, no guac dong make it out more. Enoni a yela pe. All right. Lomu do I take away. Otema keeps Balala in actually land. After actually came home, in Ngomgi, he never fought for his people on the rights of his actually like Odonga and Honorable from Amor, Otekawa man, Honorable Gilbert, or Lanya. Wow, okay. Man, look, Mauka Ricky bought Lumodwa. Kidong, wow, long time, my brother. Man Araba, Tuch, Chikawaini, glad to be here after a while. Karbe ngeyoda. Anata hawaii malatena maadung tikwene kon. Tikwene. Because sometimes during the show, I ask people, there were the likes of you, Mr. Jana Noguera, Kono Tikwene, Peter Tinene. There is Jongole Moses. He's nowhere to be found. Titi Dana Gitiema Gipor Gilalo. And welcome back. Welcome back. Environmental Konwachi, the problem is not government, Otema, NGO, churches, etc., or any other. The problem is each one of us. We have you and me done different other
Okay, what have you and me done different from others than talk? Okay. Than talk and complain. Hmm. Ha. Ha ha ha. Ya yela to. Complain. Itimu nga. Mala penba. Narit araba utu kaka eni. Wow. La pen, no. Ano mira ka look in without doko. Topic ma ana tu kere yam bot dano ma penye ni ma pat ki koko actually un koko cha duju lok ki koko tika temu ma man la penyu mera du kere bot buba o beberu gwa majapara kadari watie donki wait Benadunen took away people are excited for nothing. A general remains a general. He will still have all the jurisdiction as the soldier. So resting or not resting is the same. Ano nen benedoga chia winya wechuko. No mudwa tiga waini komenen let enter pechung. Wow, okay. Come nen dit enter. Pe chung pi actually machan dit botgi. Okay. Kangat mo teka neno gin igene life ini. Tema be chwala an be na be chwalo in be ni chwal o chwal we general nen. Pien lok actually tika beyond them em ma em your em we nyo. Let the government, NGO, etc. meet you halfway. Complaining, whining, singing, praise, and others won't take you anywhere. It starts with you. Do something, then others can't look at you like shit. Lokene dang ramu gupo pikang. No? I always see this on TikTok. Kitimo ngala ngala, but that's the truth. We are busy 24/7. We are in church and we are not working. Wateka chero, ikanicha, praise and worship, kuno were bow, bitiero perwa liweng. Pa wateka teach. Some people 24/7, they are working, earning. They don't know these things of kono generational curses, kono wayu kono nyekmeni, kono ngagi. They are making money. They're not being taken up by someone just disbelieve in himself. Ni an kirida tim kino mo can po with you. Piana nyek madong kumbirdo ukeraudong. You cannot work. Kirka inong teach bene luor piandong kini ene tiwi dotum. Chi
ka pe wachako timo gimo for ourselves. That's why we have to make sure ni our community is empowered. We kuchak chung pigi kengi pe community mon madong ki buoro umir gungeni dan ekini ngeo pera magengi tiga worie dak be gimir chung keke umi wa wachini loka wor machero ikin piny unu mi wakar we wachir kin dano wa miyo bot ki lok eno miyo na machim ti wang screen kenyo in counting watiki chilling ali mia chiel ki piera beach we still need more money we okonyo ki what ipot piny mapapat we wachinywak tam ki dano community dialogues kwa peru dano chak ng'eyo kuomgi bede ber makibura buora iluo bedong wateka temo gini en anero tika tich. This is something I have dreamt of. Ker na pera kauno ni yang ker na tie ono gini inatemo piara kena chien ma ana no a chero i community matiki pero wanywako tam en ka wanywako wano lagam umiyo na machimti wang screen kenyo chwal konyi rwamo ken pe kiluor ni man kole ini chien na tidi kun ka dongi chwal dong no dong tako gen mo matitidi pe wek bet kiluor Bernard Onen tiga waini and for your information they still monitor him after the retirement. So it's the same. Yeah, I knew. Before that, I Robert Begia no check more TM food deal in kilo in retirement. Entro a mio la bolla nero chalo generally luero. Don loco mera tabene. Nyur tame bekira no pokekere. So, wow, okay. We made a share him. Omona Milton. Queer. Queer. Chika wajini Milton Diben actually dek neno gin mabe bot la ware General Otema Otimo Jemi ma Paul actually pui kaita. Yes. I don't know what you. I want to Jem doing my anangeo my general team. Guak pedong por kipa Moses Ali ye. More any ben lock mano away it's debatable mir niamo ka dugutie a duk chiki lock ki nyam en lock any ken kidong mukene ma mera waji be okay no da waji we ati ma wani ken unu neno general Charles tema wany ko berni tir komini pong chet chipot tilian ingom chido be winyu kirwa joma no gidek magiloko lep kinye maraju ngagini wengo pichako tuj kabar lata God forbid General Macmer kwa kilega matek impuri biberu bebe kamo barangeo ni kani chatan kwa konyo tim gima chal kameno ini bineo kirmadano reacting kini chi gien ma mera wachi en puoi dano maki kwa ka gien magotio mabe ka ini ngeo po
poor. Araba tika waini doing something for yourself includes getting informed of your rights, government operations, etc. This way, you can fight for your rights and defend defend it with confidence as you make your life better. And information enini en wa meto we chak kubiri chero kengang. Boy widano become twer makin gitikere. Kidong la kori lok mana nen ana waji ni. Pedong ni jemi dichu magameto kel tong gima raj mada. Jema beju duwan ta. Duong mano kakama be kichwahe. So we are still on the same page, Araba. For Jimmy Jara Ogaba, Tikawani General will retire in the sunset quietly. He will have to lose more for speaking up and standing up for his people. Wow. Okay. And now, Lieutenant Shirley, and then a caramoni, I did CJ Logo Mao Nodong in Penano Lu. Mawajo bekama leng ni office man me beru Chief Justice Kirika Diri Kirika cha eni ben kam miete iram water now. Teke ibi kero chunye karocho pajo. Yapo loka kama eni beru kakate ki doge. Si, dano ma megwa mago ipikar malaj dongo chwa hogamente. Gunero jema pol bedam. Dong neno jema pol magen gunero ni. Ti ikiene nywal magen gitega nywal ne. Werigi kidong kaka as a whole. Chidongi wai eni dong kanino mo winye ni wanyo beri gamente mado kel toy kama chuli maraj kama eni. Chi de kwe wa gibi beru nining ma food pati late wa tota wono wa yubu wono pajo wa yubu wono gang ena miyo neno yub mogo chalo rocho pajo gido uchako bino iye ka kenyo wono dong neno ino nene chi wek bene ana tima kiguri achieto kama umira ye ataw ni pier tek tutwal ni pange ka dano bene tika chwalo gi moy line kany ba ko pien pol kara maro tiro bot luak gien matika time ichima ka kany. Okay. Put pe aneno ken mama tika kany. But hopefully
hopefully gimo donyo. So na tika wachi lu okay man number mogo mano dano kwa dong tika tam ni no tieni nama chima mega pa yabo may lock live chi oye weka kwan comments matika kany majetiano mananak ini wek no Rothongeyo Philip tika waini it's time it is time. Okay, wait. Okay. Okay. It is time to reconcile with the people he has wronged in Luo land. Okay. Okay. I love that. We need for a better local community dialogue. Tien local another community dialogue. Kelo rochuat. Ikendano mabe. Mano reconciliation time ye. Makache yao no ikit kama no jem rajo time we ruom chalmen nek gingagili. Actually wai ki maruput. Mano process bene die. Beda ta kene donki wai donki maruput dong aruma ajal de chitim dana gitie magitim gine anoni. Omona Milton Luquia tika wai ni General Lutema Odonyo itich mon chalo private Oda or general. Actually Odamoni peo okonyo kama. Yeah. Yeah. Enuni omire kigamo maleng. Okay. Lomo dwa tika wani lokombalelo tie kachwero chwinya tutwal. We came from camps for our lands now. Aliens take our lands as refugees. Pebe matwal. Lagada pebe matwal. Wow. Araba. Thank you so much. Thank you so much for the super stickers. For the super sticker, Mathieu $1 a beach. Ulu man lim ma bino ma vup olo. $1 beach kichier ma Uganda. No tichok way ki we mama pepe. I think in up nana bene you can do this. You can do the same. Super stickers, super chat. In yak ma in ramati wane we ho bien kakany. We ho ukon teach pala kwe TV onyo bene kape na machim ti wine ka kenyo inichual ti bieno chala mobile money. Chino konyo ndare no we ho dog yot to wun jo tiu koli well remit kon ge ngagi egoni no tu chikidio moga ken. And a 4 to 12 arba 4 to 12 the $5 super sticker ma inichwalo. Rotunge Philip take away to add on that general needs to take extra care about himself. We really love him. Okay. Mon be. Mon be. Lom odwa tigawani Rudy Guling Matwal did Rarachana win won them. Pianel kamo guak not ye. Pianel kamo. Okay.
Emanix Pro. Hi, for how you doing, Emanix? Well done, well done. Uh, then, Rothinge Philip Tigawane, enemies are watching his movements. So, General, take care. Okay, yeah. Pang you, nen retirement, but generally, tie machalo, yo metor boom general. Chi, o kero general kamara chutwal. Piani, general, kauno ni putiki kama NT ye ini, no ticket one. Kai nen uberu move more, become general, chidong en kit my young boss mikwachi, chatan, tiu kirigadong goy to relax. No more and again I don't tell him, which is really bad. Very, very bad. I hope it's not that. Diben man lokpa David Ujan. Wache Diben, you mentioned earlier about Bosmik, the voice of the voiceless. What happened to him? Please. Is he okay? Inyo neno dano kit mundu chung uberu tika lok kere, tika wat kere, patero fully kanga money and is okay. It is until you have a conversation, then you understand that someone is not okay. And in the end, kama umio what you need merki leg pair. What in Philip Tigawaini, the land of Choli must be for a Choli, sung by Bosmik, our team, Mr. Birdman from Kidgum, Mr. 689, one love, fire to 12. Kidong Lomudwa Tigawaini, General Be Ento Kerne is under some big superstars. Yeah, I think I agree with that. Lagum Tikawachi, it's bad for general, but his 40 days has come. Okay, okay. Wait, Odonkara. Tikawaini, Poch bot Ojan David, ki jo mukene pi konyo community, pi konyo community dialogue about balalo work oche the ben ki alturo Mario Gucoin Kara. By the way, David tie ngarachiel ma en chingcha waini kolo pier tek tutwal kalok pakaka eni wun
gin wuot mukene en otogi konyo ko ikiot me gin wuot ya chi voice twal David kidong anapoy in beno dong kara mekene me poyo wiya weka ola po en foy wa dano mukene madong I think the next live ma anatiga bino kaloko no abi kero dare no okay no abi poyo kong I'm going to get in touch with you ka you're comfortable ki an kelo nyingwi iyo me poch chi ka ye miena twer enu ni chi an abi kati apoy udake udojo niera mapat pien wuot wale inino an ki neno na mir pe ogiri chichi ngale 100 ki pier bij ma wundo jogoni anen chale wa chi pe chwalo wa kaber ma bo twal mir olo to kan wa ker chingwa kaka mo wa ngwinyo jeba ingage ni wek olo to ka wat mabe pen kiri wa mon matiele ini ben football ram what ento tamani ka olo di chunyu ki kero ge mo ki mero chi olo ram wa what me pale chero ken gang kama no pero dano tika no ye pero wek no wachungi dano wek watimu ga mo no waram timne kidong en kin ma wachu kede acholi bene tike mong makini ni jem kene mo wan tim ma chala choli ka in pia tek bene no maber ke mong kene chi jem kene ka dong mo pone puro kariamo no tien loke ni tiloko ke mo walok kuno no eno ni peke waji yamo no pier tek ni dano mai pajo gen guti kede mane enini atam ni be na wachi wek pada wacha kono ngoge one individually one your money mano team contribution see we can actually get you um uh we can give you the accountability nyoga accountability gear waram mione openly but no you are in constant update ki gemano no watika mi obotu update ikom gaduju matika time ki keruar mamegwa chi wakamede kaneno lok mokene matika kanya okay ochan George tiga wayne ladid ben general kogodwang ikome tutwal including the issue of balala irpeduny no man lok ma en ochan George okate kere ni achiel gilwan ngo semba ke chemba ka luon chwele no chemba ka luon kwak la kirmo ke na dak semba ka dak luon mo no dak kemba chidang no payat Jimmy apia ogaba wine akwanya namba ni abichwalo gin mo na ana poy ditwal poy chung ke kaka kadong kakany waneno udong kara tiga wine wami ukony member be Jimmy poy ditwal poy dong kara kidong rot umia Philip tiga wine Mr. Diben ways Ochan survivor and Azele the champion. Ay. Survivor te don't chok ti buche. Soon I think he will be released. We can't America at anen kong. No be anen kama kichoyo kakamoni ye. Piano chera luko ko loka cheng chachi. Niano dugune dong pebo. But dong tia ko buche da tia kadong. Ken kitwe pe mwaka chel. Si angene ka dugu a reformed content creator mapechero ka riany
riach rianyo lok yamo kitich leb marajo me yeto dano irwab mapopor ang'ene olo to chal kigien madong gwak no puonye gino mo en leb mogo mano en tiyo kere pebe ano no nino eno magimako survivor no ana tigi mir ni kong ana peny en geno ngo chidok be surprisingly be kada kibir ka tracking number neo chidong teka ke tuj dong en ka kama wan be purwa chwinyi wa kamer kama ini wata biri ke tuj chi be pedong wa mako gimo piene no ana mero nen lok mari yutali kin gi gen ko zele maano wa betimo eno ni on the camera maano kien kom gimeno nguye bende wa all okay we agreed ni no gini mero wat mabe peti telemo so kita foot wati abiet lok wa kere abili bene ki intelligence mamegi gutu gitu chot chi mako mere chan survivor chi science ke mare choti mere ie uzele bene ke mare buch Azele ke mako bene buch ero karo kere Mako kubiri ma ana logo ni chimpo zele bene puti buch about food investigation tika mete ikom en chigero karo ento cho maro mate teko lo piano pero kong ni mo ba ni ana ria dek mo kapegi mo zele bere be kapet ni ana ngwen kape kong miru ya po mo be era dek o zele berka ko chimbara zele ana waju borre lo kada shawa ni jalo zele kong pe tugu peko kong pe tugu loko kade luo dano dong kane ko ma in pe chwinyo ma chi luo dano kane ko ma eni pe be awaje bene bora wajal zele iwanga ano dong kong be amiet in ke beri malo ka waje wishu zele bien in pe puonye diki we winy ka kwai kija kono we winy ka kwai kija eno de tima chiel chi wanga kiro ancha de ben be kon da amiet beti ie chi be paro ne be mechero ka gonye ne pien kani in ngat mone achiel tiote en bara chiel tiote en bara chiel chide miete no dano mir bin ka konyi chawa duju wi pilo ing'iyo be kere shumio uzele yongela chiendong okaro gere eto ber mu ber ni kape uzele da ke dong wi ne dong no wa ti put kamo ono dong po bi no mi ma ka ken pien wange ine en kin ma chulwe gweli ngweyo ni nong ne ogwel ngweyo ben peyot all right Emma Milton lokuya tika wani general tema Latin actually gien ango makubu en ki loko mbelelo keje watamo atama man lepeny mabe ma en America tikere mani ni megangan mo madong tikila gamno miru gamo nena we Ochan George tiga wani ozele o mago ngo ozele o mago ngo Mr. Diben
odo keje lot o maro ngo omar bujo omar buj ozele kitwe zele buj zele bedu piniano mapore. Okay, lomo dwa I think mandong biber gwa koni comment magiki wachini he will learn how to reduce eating atavo kolo chawata emilobo kanye angeo en kare ma Dr. Odonga giving speech. Oh yes, ingeo en kare. Now, enaba Ozele could have no mere ingeo an kirka ke wai ni cham talen. Ana no chalo cham to comedy bara edai. A very risky comedy. Anyway, kada wala ka beda ka dua kan comedy no yak foot still yak foot dua ko wai talen. Comedy guys. See, Ozele onomiro udong romet tukuneni. Kita no dong no do chako tuku goga muko. Damiro wachu gin mado mio goga muko machalo no watimu wan kuzele gini ochero chikik. Wan ka no wayubu goga wayubu wek no wanen a win-win situation. In ngat mon mawabi involving in katimu gogale enuni, how are you going to win? And how are we going to win at the same time? How are we both going to win? So, wanero bere what we can come with kingo mangat chan beneramu timne, but gin madong watimu ene kawa agreeing so okay, let's do this in a more organized way. Baro kakamoma acha ukatiki losses raja deda. And you know these videos and marketing they don't bring any money. Unless someone does like a super chat, super stickers, then that maybe makes sense. Now, Rombeti no channel video chalo and comedy mogo chalo pa uzelege in no mogo rom kilo guaxili ale pa kadok diet no pierre. Let me just say. But then channel ma ini be battle iyopo. That kid may even be like 50,000. Piano ngeo ka dong multe loko kamo mano mir cham ben maduong. Pian ka zero bi piema undo nge no mir cham wile tek no mir will cham maduong. Ka script nyoro ni mir bet kidano no mir ki will cham maduong. Now, Ozele with excitement and Paul kar chero arranging odong. Mano be po sharing ke an. Mano why everything is okay. Mano don't want to shoot only when wano ne car no bills tie momir one car no chul. Now kado o chul bill no da nga mapat ke an. So have to come in. Na chak chul kene. Dano mano get tilu tuku kenyi and I have looked at it in a way ni Ozele, if you're going to build your team umir kong wanong sponsor. Ero no kong in nero kita tuku tiga what kere. Let's get a sponsor. Mano bibin sponsoring tuku ni keken chien pa sponsor enuni ene wano bingo wabiti yu kere me chaka chulu dano wakona chien food pay ko bepege no wa sponsor ni Zere no promising lu tuko liweng
He gets them, he organizes them, he coordinates them, but he make those small promises. So no don't doubt it. I thought ki losses mu itugaria dek mo madono wagiru kerene. Chidawa jal. We cannot push on like this. You cannot inject money in something, man, you're not going to get it back. Now, that is poor business. Like, it's a terrible one. Beono mirno, you go ye durika entity could be a char command. You spend to lose. Okay. So that's briefly. Nga mo me yo chagwak cha ken ka neno dong tu mo ma di tika karepe ni atien lake ano. Okay. Nga mo ke eni dong wero ye wero bed ma kike. Lo mo doa tika wani okay. I think that kwana inago. I think akwana ina. So that's basically it. That's basically it. Zelistic. Okay, guys. Afore mate na machime ene otema be ochwal gen mo ye. Ochwal gen mo wek wa coin pajo. Wek wa coin wono dana ma megwa. Chwalo gen mo we rome wa gen what. Ka romo gen what chi wan wa mete wa chero. Aneno ngat mona chiel or mega obieno pange ko gwakti no ko ni dong tuchki i waki kane ka ali tamno ni gwak no chwala aneno limono tuchka kany ali pier beach we are rio kimia dek pier ngwen we are beach we are pocha money kaneka we are pocha money kiwachani kitilo ko namba na kibichwala gimo hopefully enido o enoni yeah but kache nen en bene ku chino in ngat mi chwala ni 4 to 12 no 4 to 12 okay oh yes Jimmy 4 when 52 money odonyo eno di bena 4 to 12 no beda wajo mape neno na niang ne yana ye chwala ana po matek Jimmy 4 to 12 or metigum 52 enene. Now that takes us to Alimia Rio Kiario. Kakoni nong niar mo mano dong wate ka kwanya ne kichim no withdrawal charges gi kanga gi en wan wa kwanya liweng chi watero. All right. Lotwa anapoibu loke enini no mirwa loke mete kerna na Pau gengu kona no wagiro lok kanyi pau gengu kineno yo mapapat mechwalo kony mamiku so far watiki chilinga le miaria ma chilinga le miaria eni michiaro eni yo mana nendo ana yar kamaleng ni umiro kony pajo mamegwa ana poi ututwal maru chalo ria bule kinyanya mor Amaru tutwal ruat mede ki onyagum ikomu unjo momio unjo ma purutiga yenyo ne unjo ma utike dwe chwiny unjo ma gwak diri ruat on itu gum tek kidong unjo mane mano chwiny tie ero kere dong peni tamni ruba beno mi ichingu wekni amala chienu be kichwak kidong majalo karni ya cheke me owe chani poch tutwali kumi poch matetek ana poewu para wani amala chen Achole pikuste, pero mira, achole pikuste. Achole pitemme, pero mira, achole pitemme. Achole pikuste, pero mira, achole pikuste. Achole pitemme, pero mira, achole pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in